Thiri wa Meru TV nkerigera ntuko yaku nitite na mbere kwagira reke nkogwate ogeni kirinteto chietu na njira inkinyaniru ni ritwa riako Kambita Kathure wa Mburugu. Tukiambiria na nteto chietu nugutwika mubunge wa Rarienda kaunti ya Siaya Otiende Amollo na ugite kugia manto no jarete wega na kinyawoi akiuga no yongere siasa na kinyawoi kirainya demokrasi na kanyago chiaria aritie bo nyuma ya miangara tano ireri katika kiama kia UDA na ODM ari ugite mpatho iriboti ya kunyia thirikari ya broad based nonto bwando ire kuoneka katika kabia mabiobire. Ripoti ya Jeff Wakituma. Na history ya zoning ni mzuri na pia ni mbaya. Ni mbaya kwa sababu inapunguza demokrasia. Lakini kuna wakati ina promote demokrasia. Wacha niwaambie kwa mfano. Baba when he was alive hapa Migori alituambia there is no way mnaweza kuchukua governor, wale majority wachukue governor, wachukue deputy governor, wachukue women rep, wachukue senator, wachukue kila kitu. Kwa hivyo kuna sehemu zingine inabidi useme tuko wengi, kila mtu lazima apate. Hiyo pia ni zoning ya aina nyingine. Lakini ile mbaya pia ni ya kusema sasa kwa sababu tuseme eneo ya Siaya ati only ODM is popular, alafu nachukua wale hawako popular, alafu naambia watu ni huyu ndio lazima uchague. Kwa hivyo inaweza kuwa mzuri, inaweza kuwa mbaya, lakini la muhimu ni hivi. Hakuna haja kwanza kubishana, iwe kwa matanga, iwe kwa press conference, iwe kwa mali kama hapa penye tumekuja kuchanga pesa. The place for those kind of talk is in negotiation. We must have, and I've always insisted, a structured negotiation. Come and say why zoning is bad. Come and say why it is good. Tutaelewana. Hallelujah. Wakati huo, when we are negotiating, ndio hata Robi akifika hapo, atasema mimi my condition ni hivi. Tulitengeneza katiba, lakini Kuria tulitaka county hatujapata. Tunataka ahidi kwamba tukimaliza hii, when we restructure the constitution, Kuria becomes a county. Hiyo pia ni nego. And even those of us who are in the party ODM, let us exercise restraint. Let us focus on negotiation. Wajua ukitongoza msichana, umuulize utanipatia watoto, akwambie mimi sitaki watoto. Haukomi, unasema basi hata mimi sitaki, lakini ngoja aingie kwa nyumba, atapata ako na watoto 10. Nawe mbunge wa Tigania East Mpuro wa Bore netete na mbere kweja na cheki chia mbasare kirisukuru chia dena boarding dene ya gishigo mbunge kiawe akiaria na ugite mubango George werigeri kugwata mbaru ane abare abateko chiomba na gokeria kithomo dene ya Tigania East nkorokina ugite akairutaniria bwega gutigira gutimwana otiginyuma no ntoba wagibwa fees. Ni ripoti ya Adams Muturia wa Thirincha. Pero aibata na kithomo mwaka 2017 kithomo Tigania East na lazima kwa lazima hata St. Cyprian kasi St. Angelas Kanyambene Ngaus ile liaja ana boy ko pool na ndabaya ambassador fund 100%. Lakini Mpuro ekorejia kuma kipindi kama ketano utekerero kitaritiania mwanka bambera bongo East Africa Community bambera Mpuro atokora uchokia na bra pana utokora sakatiania lingi bambera tosoke kwa lazima nimbie tomi manto yonde ya te barabara te sukuru te mbachare te ndo te kwa nedia na mutongoria na nuise mutongoria mwega wetaga atongoria bange bakathikanira na te mutongoria wikumia na te mutongoria koronantu ni Mpuro ndo abundo wa ngwetekeria kuija lakini tena mbecha
Pambe tuko na biashara kuu poro. Hata posters na alama. Na habari ndaya kiama yako le bwana ngira kura. Na mbiche bodura sia MDP na Manjubilee. Pambe yake apageto Makamba. Tuko na ngira kura. Ndia yake amageta wati ya. Kiamageta wati ya. Baringa kura 34,320,000. Mporo lego namba tuwa kwa aina kura ngirie 10 na mchinda ngiri 40 mbecha ndasu kile tigania ngavo na ndra india antu batigani hizi kwa jumla atenga bokeria nebo ndo bokona ana bai bakwa bampuru ndenda obomanyera yabona ndaba manyera kuma 2013 2017 kidhomo yoke ile tigania hizi tokeviria 20 miaka 5 ndai na ndigiri ya ngiri mwe na manakenda na baina na kudana ndigiri ngiri 5 ndene tigania hizi kabla 2027 kila na betu antobetu kwa jumla kila tukwenda iko watana na kwenda na tokendo hivyo na babu anto wa mudhara angwa ndo bwera lakini kufikira ndo asiasia wa mporo na mporo balabangi kila tukwenda ki mudhara okere mwaka 2014 daletele Kenjen ndene ya mudhara tulo tukavima ibaka kuma maburu mwaka mbeta tuka wind energy pauta landrover idano na 14 billion BTM siote vendo mudhara nekenda security vivyo nene rwandro miunde vivwe yawe tetodindi palavati vivwe masibitare yako na sikurusi yakwe mwaka 2016 mundu aroma ako ni mudhara haita koti alwamya miunde ya Kenjen tikendele ngari siachoka landi yachoka vingi vendo vyachoka lakini ndio kuomba na mbele taito ndini si avinya avanja kedharene na bore hey 37,000 utenda taito ndini yes yandi ndio tukarakuwa antubeto lekeko vinga na maendeleo watanya mtongoria bukirie area yenu. Waziri wa Kithomo na Utamaduni wa Meru County Honorable Esther Rukanga na ugete gutena gitumi giki ng'anu gya kugiria Meru ithirwa iri na ntuku ya gukongwera untuire bwa Meru akiaria ya Esther ugete na ndiko agakubangania ni kwithirwa bomba kwambiria ntuku ya Meru na untuire bwa Meru ni ripoti ithuraniritwe ni Murithi Uwaba. To the culture ingwenda tumishikilia muno education yeu itena thina eu nkona arimu nkambereria na end teachers nkona ECD na rutingo iba thirikari lakini culture itwatere ne kamba dia imbeta culture ne yo nkaina ndumbo ingetioba ina wenda menyere ndimwe kamba kinyani mbeta kuina Garaka hau imbana abayeta kuina then a cultural festivals chio Meru atokare mwiko ambredie chieto totere mwa kinya kidira twa Kristo toka modernize Kristo tweta kuina ndumbo chieto tokaina ndumbo chia ila chari chatene tuikireto Kristo buko Bwana Yesu asifiwe. Urombera county yeto tote kara kisho muno to roiruare ngwenda barabara iruare ngwenda bo ya wangavana time kenda toita pole imtu mudikiri kinyo muringira taithimo awetika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uturombeane.
Biashara bathoko ya Gakoromone ni bachumiritie kuonania kurega kung'anirwa kwao ni atongeria kuma rutere rwa Kirimara rwa Mount Kenya West bakiuga ni bakupinga maendeleo antune akuketha kuma kiri thirikari ya UDA. Biashara baba ni bateterete na kuyeka mono munini wa rais Kithure Kindiki na kuga baketana mbere na kumugwata mbaru iboti banganito ni Mutugi wa Kiambi. Rwaria rwari mutongeria wa Nthiguru Uhuru Kenyatta rwitete na mbere gukiamurutira jwa gisiasa ja Nthiguru ne aringi biashara ba Gakoromone na bone baritete uge bwao iguru ya miario iji bakimuria Uhuru guciebana na siasa cia Kenya na kuwakanya thirikari kuritira Kenya ngugi. Uhuru igitare awe na aero time na atavurugo nyikindi Kibaki na utimtu omuvuruga indi thai tukona we agifandinya opposition na tukona kinya evuruga mwana wetu yawe Kindiki bena Ruto kwa batu turi aja gukashifu mantu ja Uhuru tukiuga twa support thirikari rero mwaka thirikari ikauma na tutirende gwitikiria Uhuru athithio wa kuthithia Uruki ni borotithirite kiara atongeria ba Mount Kenya West ni ikire bakuga batwire kubagwata mbaru kwa miaka na nibabwirite gucokia guoko kagitenega kana njira ya kuyika Professor Kithure Kindiki tukotegera tukona regime icho ndikurukite au utemantu chendera kangaja kuga vice president wa Kariujo inde thire mutharaka arajukirwo ka mumiru mwensetu arajukirwe monka thainya ikube tubaranjiro tugaruka itukuria batwika kugona twathirie makosa kubu support kana tabetukona support mwana wetu aringi biashara baba bakigonga Kindiki kumana na murandi jo wa kibwathoko ya Gakoromone ile irigiri gwakwa na mungana jwa shilingi bilioni 1.2 kasego kumezera atarire mantu athoko inde thai Kindiki kuija ichechona jete aturathoko ya Gakoromone jete kuthithwa na Gakoromone ko tuitara batu ngugi nitire mthokore gakurega jingi tukora cha Kenja ina aria pia sitakasa ko batu twakaijana batei kana na batena ngina kanethe lakini thai tukuona twinabo mbugo itukuona timweri ukuthira Kindiki atejete miru kureta maendeleo itura mwenethe foru inde aria aja o kathithi a promise au chogwa promise transformer kondo gotekinya wane anene atuthithire mantu amenye na atiga to promise jange itukona cibitari en general Mutindwa na rejere na ratuthithiria cibitari na twakira thai tukuga ibwega no tutukona itwetetere bwengi itubangiri kueberua siwe njingi Gakoromone aja ne tukuma siwe njwe eberua na twakira thoko Gakoromone batwe region yetu barabara chonde chiketha chikirirami na ana betu bakona employment kumania mantu jau thirikari iji tutam batu bira tukuka kana thirikari William Ruto yati batu ja vijana nyatukeja gwate tukaga bingi bionde byo kumugwatira mbaru no tumugwate no tubwa Kindiki kana Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na kiri mechetho ni gutwika timu ijiri ni kinyanganite kianine kia maili 3 aria timu ya Njia yurite timu ya Rare mbao ijiri kifugo ni aranandi makochi wamwe na mabitha ba FKF barombeto kugwata mbaru kenda bakokiria bia wajabibi bia mibira ntereji cheigembe mukiri wa Nkonja ni wobanganiti rabo kuona nyume kwani mubira ywa County League yera tu yera kuona twi guest County League rwari ni ro the second match na kiani na kama ilitatu tu na host timu yetu Dia Stars era yumete Gembe Central na kuina Lare United era yumete Gembe North ni asethi ba muthira na kinyanene ba FKF wamwe na tongoria bange ba ilabu mwanya baretete teams yo akianine kama ilitatu ara kibatirimane Njia amwe na Lare United bomba kwithawe kinyanganira kianine ke na Njia yomba kwithire kiono shindi eringete Lare mbao yele kirikibobo na riu ni bawetende misetho ni umbeta kwithire kitethia muno ndukimbethe tuge saindite mno kurita youth ke mandu ya drug abuse na ndeto nyingi na ito encourage vijana mno kuthura bai tureni tuitwa setha Governors Cup ito setha inya ligi ngie MCA na so far dai ito setha ligi ya Meru County
muthia atongoria bane bakuromba kinya nene gathurana kura bombe kwithia ni bakubatethia ndaisa karaba komba kwithia bakiringwa njeki kilabu bibia na mashinani muthira na mashinani yo withaji sponsorship ito withaji wana viongozi wetu baba tadi na ba chief win for example tukilabu yetu kilare batu twithora tuna challenge mno kinya ligi yongwa kurea katu sponsor tu ni muntu tu sponsor tende tukiromba viongozi wetu ba area bageya batu saidia genda tumbo kuria muthira na thirikari kibe ndobera ba support misetho mustido nto yo football kenda to empower youth yara to batenya kumana ki drugs to barata musetho ne ba ndi bobo ya ba mubira baraba support mubira ito baromba bakinya Gembe Central igembe centro ya the new leadership ni leadership ye focused ito koromba batu tethigenda tumbo kuria mubira yetu ya Gembe Central na tweta na mbere ora kwagirite umakiani kema ilitatu Gembe Central beta mukiri onkonja Murethiria uni otu wekera gatanta kirente to chientonga kuromboke bya mitambo kurina mibango enge kathumba tukuthuranirite aja kiri station ya Miro TV rito riako kambita kathure wa Mburugu.